Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isab kita niyo hatarasul iban diman. Tar sampai pakatan misan kamudi na kanganan labira ka mapangatayan. Labi luwan na tuod. In magulang na mo kalasahan. Di na ako magminsyon singaan. Amuin ini umbul hambuk kubasir. Yari na intarasul kya mauduan. Magtay manghud part 2. Salam nyeri balikun part 2 sugpatun. Maap kamu magampun kaluaon putun. Putun pangadjian sinbata huling zaman. Tungod sin kahalan tay manghud kalasahan. Lasa patay manghud deng hababai pausog. Hambuok da inmaksud magtawang matutuod. Magtawang magsangsa lasa pa inaama. Suway ta hipakita deng hapilak arta. Sin way pag-ambulda. Deng hamanghud pamagulang suway rah magtulong tabang. Ayaw sa jalamuran sin pag-ianon iskam. Bangkitan yung malasa ipakita kanila. Baba buhi pa insusun way nakuna. Asal in magtay manghud maglukat pamagdanog. Bisara magbulabud paso atay sumud. Magparaog way roon di mawaya mga kun. Gulamay bang aturun hambuok da habuktun. Biya pantun gulamay bukun tupad na away. Naruwaing palangay misan hang kalawbay. Hang kaway sindoon makakuyag aturun. Malayo na bihayaon day para cellphone. Income mo ay nakanat, kamuin nakajakpat. Bang magda mabugat, aun iwan magangkat. Magda aun iwan, bukun hakalayuan. Ampabang way marakan sa tanah tahanan. Panindog magpahukot, bangway kampong maabot. Sa kita manyabot, sinmahang magkasabot. Hangkan mga kakasi, daigbay kalasahi. Bang susamo lumawi, sila muna in makahati. Makahati sila, bukun igil iwan pitna. Jagahan tabaranta, ayaw daigbay ta. Yan in kamaksuran, daigbay hakauman. Langgong mo pangaputan, yadto hakalayuan, aun in kaiwanan. Way tanakya kitaan, suy-suy rakuman, in mahuli. Wassalam, magsukul kanyo katan.